Pivosian dodong suab tabi pibasan kumata pinay ngawi. Tadaw di bayno, tadaw minggu kadu pengopod tahu itimpu tomod de tahun inuhuvan do i Kristus i minambalay ditutang do ko ginavan. Duminadi Kristus do tabinay do toko minambadadi daw sendi do kitanggungan montok do toko tabinay ngawi di sido do kusay tandu. Tinoy mo di sido itutang piangasan do piginavan. Iino o pakyonon di sido do toko do patutoko do mimang do ingka nagi. Non si kozo sognano ko ongo Kano mongoy tubundo Tuhan Ombay no no tibung si koy no Sumamba diyaw oy Tuhan kinoy ngan Kano ngawi sabi ko Sumodiadoy ko hubukanti Miyang paido mga kuno doso Om logido tumongop Non si kozo sognano ko ongo Kano mongoy tubundo Tuhan Ombay no no timong sikoy no Sumamba diyaw oy Tuhan kinoy ngan
Ngandi tama, am ditanda kam de Espiritu tabi tua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus da toko, ami kakinabahan di kinaingan, ami kapisan di Espiritu tabi tua, mi ampai na Jesus sabi-abi. Om yampai sendupanu. Tapi na ngabi, mamalamay toko daw tadaw minggu kedua nga padam tahu itimpu tamad. Am na timong toko di panamazangan Sancti Michael da tadaw minggu diti. Da papazo dengan di Tuhan. Da makiano di sido, da sentap ngabi, da sabi bida toko. Kegunaan da mentok da sabi bida toko. Tadi hapon ku zezo da mikot miyampai da ketumbazan penggenap. Miyampai da kansanan penggenap pun lagi. Dari Tuhan kiningan da toko. Patakot toko. Nuno pa'y pagkinon da toko da ginaba da toko da sido. Tapi na ngabi, kano mga kunda daw sa ngabi da toko. Kapapataon na di da toko sandi. Da mamalamay di katapatan taham lati tabi tua. Mga kunzo, da di kiningan tabakas, da Diyoso ito pinayang-ngabi, da nakmidoso zo kozo, id pamusaban ngabi ko, id bos ngabi ko, idunoy naiman ko, idunoy aw ko nangazan damimang, mazana sa ko, tagazo kozo. Itinapogi da makinsian zau di Mary. Ia bitua pentihambus sa hangay. Sa babilita sab Sancti ngavi. Diosu tapinay ngavi. Dos mambayang bontok dugo. Dari Tuhan kiningan da toko. Kikasianan na da toko ikiningan tabakas. Mamahiyong da dos ngavi da toko. Magawit da toko da posisyon selajul. Amen. Tuhan kosianaino. Tuhan kosianaino. Kristus kosianaino. Kristus kosianaino. Tuhan kosianaino. Tuhan kosianaino. Kebentugan da dikinaingan idi takabas kozo. Pibabasan da Tuhun ngavi tangabasi. Kagiginobo da di tanah. Mangazos koy diyaw. Menangku au giginas koy diaw, sumambas koy diaw, membantu koy diaw, banak koy diaw dok pedang ketahuan ngabi, bontok kebentukan nu tagazo. Tuhan kinaingan, laja pensurga, oi kinaingan tama tabakas. Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tentoy soon, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak di tama. Mengiduko di dos ngavi di pemagunan, kosianay da di dagay. Mengiduko di dos ngavi di pemagunan, toy mo sambayang za. Pinang ikaw ko da di avananan di tama, kosianay da di dagay. Tu izizyaw na iso tabi tua. Iziziaw na Tuhan, iziziaw na takabas kozo, Jesus Kristus, biyampay di Espiritu tabi tua, idi kebentugan di kinaingan, itama. Amen. Kano sumambayang. Oy kinaingan, iisay don otobus zikoy, katay mo do kakampisan. Intong no da ons ko kozo, dahil tanak kusay ngavi, tanak tendu ngavi kaginaban no, do sontop di atumbazan ni Kristus, kutay mo na da kagabasan tatapot, tungkus atugoy ay sa kapuson. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanak no, imamama siya mamalintam yang padiyaw, di kapisan di Espiritu tabi ituwa, isa kinaingan, montok sa hihinaid, ay sa kapuson. Amen.
Pambasan mantad buk di Profeta Ezekiel. Ibos di Tuhan, nakubos di dogo do ka. Oy tanakusay do Tuhun, tinantu ko izyaw sebagi do minta tamong di vazan sumuang dahil hamin di Israel. Sangyano po do kongo ko do isobos mantad kabangko, paingaton no izyaho do idngan ko. Nung bubos do dahil sunguhun tuhun talat, oy talat do kinalatan, matay ko, aw ko mubos, do papaingat di tuhun talat, do mamazada, di lahan ngavi daw, dadi matay may isido, montok di doso daw, nga pabalatan ko iizyaw, di kapatazon di sido. Nung sokyo do papaingat ko di tuhun talat, do mamazada di lahan ngavi daw, tumungob, aw itumungob isido, dadi matay may isido, montok di doso daw, nga izyaw no po, sondi nga nakapanampasi di komposizon no. Ibos di Tuhan. Do tadaw bayno, mo kinungo ko no da, doid oho di sido, kada po ko do o ginavo di Azu. Ikot, pohonggo o konsikaan to ko day di Tuhan, o zo no ipampang, manampasi to ko, kano mikot idumbangan di sido, manak do kapanong katahuadan ngavi, miyampay hozo ngavi, kano no mga zo di Tuhan. Suang no, kano tumiduko tumingkukub, kano sumingkotud idumbangan di kinaingan, minunodor toko. Tu isidono kinaingan toko, zotoko ituhun ngavi, painsangano, day di pakakatapan di sido. Panon patunudon di hongon di sido. Do tadaw bayno, mo kinungo ko no da, doit oho di sido. Kada po ko do o ginavo ngavi di Azu, miyaga di id Meriba. Miyaga di untok tadaw di no do id Masya, do doiho id kotogisan, untok minonginam dogo itama ngavi di Azu. Untok minonginam dogo izyoho, sundung ima, do nakokito izyoho di kalajak ko. Pambasan mantad suat di Santi Paul dari dituhun ngavi de Rom. Podihiw no mantad kapangutangan nga iipo tutang do piginavan piangazan. Nung guminabo ko di sampituhun ngavi Diosu nga nangazano Diosu tuhukon tangagazo ngavi Diosu. Sabi ipuno ngavi. Musiti au kau magampahu, musiti au kau mamatay, musiti au kau manakaw, musiti au kau gumabdo, mungki anu do nunu do vokon.
agumu posuvay, nga miho timungon diti iso penuh. Masiti guminabo kau di sungkad tukad Diosu, miaga Diosu sendi. Ko ginavano iiso penuh aukanu meninduo di sungkad tukad Diosu. Iho no do no sisimba dari potitikit di penuh ngavi. Ibos di Tuhan. Bos nuno po nga katapatan oy Tuhan, patako zikoy no idi katapatan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. I Tuhan, miampai Diosu. Om yampai senduvano. Pembesan mantadi abal tabas itu bitua sinuat di Mateo. Kebantukan dia Tuhan. Minabos Jesus dari makiki ia ngavidau. Nung kiba kinahasan di tepinai Diosu. Ngozono peningki basai isido do sesong sunguhun idpihatan do dudu vo Diosu sende. Nung makinongo sido Diosu nahantoi no Diosu gumuhi itopinai Diosu. Nung au makinongo sido pangangat no do songhun toi duvo suvai do tumanut Diosu. I katangan do duvo toi tohu sasi o pakenuan do poimagon do tutudu. Nganung mada isdo do makinongo do diti ngapi pasukuan do di tinimungan Tuhun magigizon. Om nung mada isdo do makinongo di tinimungan Tuhun magigizon do di zona isdo do miaga do songhun kapil do songhun maninimong sukay. Bayhon ku toto topot nunopo i patimbogoson Diosu da di tanah nga natimbagos nagi da di surga. Nunopo i uzadan Diosu da di tanah nga nauzad nagi da di surga. Bayhon ku toto topot do insan pabago nung apiangazan do duvo Diosu i tanah do makiano do nununopo katak i do Diosu di ama kuid surga. Tu nombonopo duvo toy tahu do mitubong idnganku do hozo nagi sangavian deho. Yabal tabase di Tuhan. Kasane dia wai Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi dah ngabe kondom sopo di tanak sikai pahait. Sengyan na padahangas sikai au makinong bos na mohoing nga onokon sikai di mohoing dagay. Kada kamah tian mati polis. Jadi kosi sikai kosi sebab do kiba polis. Tiap polis, kaya tu kau sabi abi, kiba nagi dati dia sudah ti pekerja sebagai polis, kia. Tiap bos na pada polis na pada ti, tetap na pakosong aman tada bos de Latin, polisia. Ano kamazan polisia? Polisia, kamazan na pang pemerintah, state, government.
Sebab ini dapat kuasa di pinatak na pulis na pengamatan na pemerintahan government. Totoo tepat na pagkazong nga aisa da pulis miyaga di o kita toko da bahay na diti. Pagulo bahay. Kibao kagaga da pulis tapi akon kami agad bahay na to kiba da ranking dia ha. Kiba da constable, corporal, sergeant, dati inspector o magumupay susubay. Amingkan kita mentok da Tuhun nga da Israel. Aisa da pulis da timpo dia ha. Nga na kemoy da minta tamong di bazan sumuang da hamin di Israel. Minta tamong di babazan. Sebab kaya takaw paglulo na pahayad nga tiya kakadazan pa diha nga hinimpot kaya kiba the wall kamay di dahil na misasavahiziha tiya tuhon ngabi tiya mintatamang ngabi domintong so nga na po na kiba the gagot domikot tuntungon diha tang papahingat da tuhon ngabi di pansuang da kakadasan da tumonda tay kasangyan na po na kiba da kantakan da apanakan dati kiba da manakaw dayho na siya da maho mangahap da tuhon ngabi da kampung da papayha diha minta tamong da babazan dongo tokoy mantad book di Profeta Ezekiel pambasan kaysa di bayna anu kapamalatian na tokoy diti dahil sambayang minggu diti. Minta tamong na babazan. Noon tangan to ko babazan na panambazangan na to ko. Ay sa minta mong dahil. Wadon kiba. Tapi akon kaklaja dahil minta mong babazan. At titiap boss na bito di Tuhan iti. Tiya nongo to ko. Pinapoyha na to ko. Kumay tiya minta tamong na babazan. Sebab sabi abi na po na to ko nga minta tamong montok tisa tisa. Ano kumazan? Kumazan na po nga, kiba da tonggungan na toko, montok tapinay toko, walis da toko, sungkad tuka da toko, sabi abi sungabian tuhun Christian ngabi. Ano tamangan na toko? Minta mong toko dia ho? Sabi pada tokoh diti, do omuhigan mantad de gagut ngabi, do kuasa ngabi di tangalaat. Minta mong tokoh dia ho, dan nama do kalabong nati siya ho, ato siya ho do penginaman, sa tokoh no imangahap dia ho, do gumuhi, do dumbangan di Tuhan. Amin na pagi, donongo toko di pambasan, di abal tabasi dabanya diti. Dan nomboy Tuhan Jesus do pinupohya da toko. Do sengyan na pada kibada kinahasan dito pinada toko. Diezo kadisido, ngozo no panang kibasay sido do sesunghun. Nung aw mi kinongo, kauban iso tay kadubot tuhon da subay, may pangahap di sido, may pohya di sido. Mapoy do moy papaintahang di tiatuhon di nakahasa di ti kinahasan di sido. Ngaw na di ko sa kinongaw hapon sa babi kampung. Teka ina kumazan da Sanhedrin kadiha di the boss da timpo di Tuhan Jesus the number da masih tidak pelatihan inakahasa masih da kenapa ada pelatihan nga papay magan mahik daw ko season daw. Nung pamusaban to ko iti, the bayna, kaguman na to ko. Aw to ko peduli da sungkad tukad da to ko. Hobi pa di daw sungkad tukad. Paganakan na to ko sunding nga ung kanaban to ko na po sampapas. Lamata da to ko. Sundungi mana kita toko kibada kinahasan tanak teka tia sinaban sansabo teka tepinay da toko auto ko mimang
da popoy ho dia kaguman na toko kon kasabi bida toko kaya nga kiba kaguman na toko miaga de timpo dite da bayan dite timpo da P kamay di o kita toko kudi tuhun mikat may sambayang kaya toko isay au may sambayang tanak toko sandi tabinay toko sandi sabo dia zu sinabahan dia zu au may sambayang oy mizo Gerson si Dono po kau punya hal lah this your business not my business ka au ko sudong tabinay ngabi ina pagi da abasi ko sa ti pemasan ti bos to bitwa de Tuhan mentok de toko de bayan dite tu papaingat de toko do sabe pida toko de pangakibada tanggungan mentok tisom sabe pida toko na pangakibada komazon de duty kamay de tugasan na toko do papabasi de kelalahan na posisyon de songhun Kristian tepat za toko sending awi songko komazon awi penggonop awi I said penggonop to tepat de toko sabe pida toko dite nga sunungi madaing ka nga itian pangatanggungan teko sebagai da iso community sebagai dos to songhun izo communion dati sister dati communion minister kemasan ko lector da teko sesonghun na pang memang no da au teko penggenop tidak sempurna not perfect nga sebagai da iso community zatoko na pa nga eklesia. Sebagai da eklesia, nanuan toko da kuasa di Tuhan, nanuan toko da tanggungan dite, da papayha da Tuhan, kan ka da Tuhan, da Tuhon inakasa, inakalabong, da mahik da dumbangan di Tuhan. Kiba dati wakon din so, da muso, susah bagay ho. Nung bosan na pa nga, abasi magyado mo boss na pa, nga nung to tapat na pa kaso nga, susah nag-iho ka. Kumazan boss na pa daw lang puti nga, easier saying than doing kabagay. Cakap sanang, karaja susah ka. Tepot, nga ano ka dituan Jesus, dahil dabal tabasi diba na diti. Kadis da, poyhan, puizya zuta tepat. Nung apiangazan da dubo, dia zo itana da makiano da nununopo, katak da dia zo di amaku di surga. Tunamba noopo dubo, tay tahu da mitubong idnganku, day ho zo nagi sangabihan dia ho. Kiba dubo tahu tuhun, tumimong, mitubong dengan ni Tuhan sumambayang makiano dari Tuhan kinaingan pakinongon di sida pakinon toko diti habib na kaza nung pakinon toko mentok da kabasyan da eklesia da toko o mentok da kapazan dengan ni Tuhan dari sa toko na timong ni panamazangan bayan na paditi nga agugumo amama toko diti bayan na diti sundagi mada awin na puno tiya panambazangan diti nga kahobi da tahutuhon dari kano pamungan toko iti sambayang toko diti miampay da pakinon toko da sandi sumambayang toko da tapinay ngabi da toko tapinay toko ngabi di ivokon iwalis ngabi da toko sungkad tukad da toko umat ngabi di subay atumbazan ngabi aw po nakaguhi da panambazangan okap na dagin apa dia da gumuhi da di eklesia da toko. Sabab mingkakat sumambayang toko da katunudan ng tumbasan. Tumbasan zao da diriso kinaingan, itama tabakas, menoda da tavan tanah, da sababi kanunu o kita amaw kita. Tumbasan zao da isa Tuhan Jesus Kristus,
Itanak tontoy soon nanak di kenaingan. Nanak di tama da paguhu sa vevi umbul. Kenaingan bantad kenaingan. Tanabaw mantad tanabaw. Kenaingan tutupot mantad kenaingan tutupot. Nanak okon ko tinodo. Sumpimian si miampai di tama. Maza di sido o sa vevi da notodo. Montok dotoko tuhun ngavi, montok pemasizan dotoko, seminandot isidah mantad surga, mazadi spiritu tebi tua, nada di tuhun dadi hangai meri, nada di datuhun. Montok sebab dotoko dan kapapak salib di sibo di Pontius Pilate. Nandoso isido da kapatazon nohobong, tibinungag vagu ontok di tadaw kumatohu, id katunudan miampay di buk do tang bitua. Minin sabat isido da surga, pinahikaw da di avananan di tama. Mikot may vagu isido id kabantugan, da membisala di sangimpasi am nangapatay. Kapalintan daw ay samay kapupuson. At umbazan sa dari Espiritu tabitua, Tuhan imanak dok posizon, imuzu mantad di tama di tanak, ibiampay di tama di tanak, dos sambaon bentugon may. Inakabos maza di profeta ngavi. Tumbazan sa dari iso eklesia tabitua, Katolik, Apostolik, mga kunzo dot iso kapodsuan, bontok di kepohyangan na dosa ngavi, mandadan dadzo dari ketungagan di nangapatay, di keposizon di pemugunan demikot. Amen. Kanuno makinsian di Tuhan, doonuan tako na dali sido, do kataman, lo popobos di totopot dari keginaban dari sontob otutunan na toko. Sisimbahan pada toko nga, oy Tuhan, kinongo no o sambayang za. Oy Tuhan, kinungo no o sambayang sa. Domogium na da o bishop o fado ngavi, do timpu domogisu sunod di kakuangan di ho sundi, ikakuangan ngavi do it eklesia. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang za. Do okito na da do tuhun Katolik ngavi tomod, ititak do katumbazan sa bagi do ikonsikan, ipabalon, pompo gizon do vokon ngavi. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang za. Domogium na da do timpu, o tuhun misa savo, do misunod do nunuda i topi piumanan diho, ipopiumanan diho do mantad di tiso. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang za. Do umiso toko na da, miyampay diho ngavi, ihumasa o lahan pamamasi. Maza do kosoko dungan do toko, iziho do gumuhi do di totopot. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang za. Do isumakit ngavi, inungoko tuo ngavi, iungon do so kozo, dumanta di titolo COVID hapadam sizam. Dumantok diho, ikikatangaban, ko iyum na da do ko insasamadan. Muntok diho, inatagakan do konuan, do gunon it kaposizon, osokadong na da. Muntok diho, isumakit, otoy na, ohingasan na da. Omititoluo mudahiw katod na da. Kanono sumambayang da di Tuhan. Oy Tuhan, kinongo no o sambayang za.
Kanonomikot dari Santi Maria tina dotoko. Mukianu dosido dan menampung dotoko. Kumadi tanak dosido. Ituhan dotoko. Jesus Kristus miampai sumambayang. Ave Maria, na penuh pada gracia, miampai diau ikilingan. Obitua koi tanga sabe bitondu, obitua itu va ditinanu i Jesus. Santi Maria tina dikinoingan. Pakinsanay sikoi tuhun ngabi momimi doso, debabay no omentok jam kapatason sa. Amen. Oy Ama, sa kadungo sikoy na nakapiumanan sikoy, nada, di kahintaan no, da tatangadagay, da mo'y da kagyat na da o pisampuvan sa, mantad da, nakapo gikakagas sikoy, masadi boss no, kapiumans ka na da ko so, di pagi o pinazan dagay, da ditakanon, di tanakno. Masa di Kristus Tuhan sa. Amen. Azok ni Tuhan kinengan sa binangun. Tubazar ko bosian no nakatema sa di lauti takan sa diaw. Tuba di tanah om kalajan hangun ngawi dat tinaw tuhun. Dumadi maiti mentok dagay di lauti dak posison. Azok ni Tuhan kinengan dosa binangun. Temansa dak bosian no nakatema sa dihing anggur takan sa diaw. Tuba di gebas anggur om kalajan hangun ngawi dat tinaw tuhun. Dumadi maiti di tinuman na kusunuvanan sa. Imang sambayang ay ito pinangavi, da ko bukanku om de sungavi, o tayo manada da di kinengan itama tabakas. Toy mo no da di kuha di kuha doy kuha monto bikas montuga di kanda monto
Oi kiningan, menak dagay di titak da sambayang tetepot da pibamasan. Kanangay ko zono da manak, da maza di titak, koy mang zikanadadak pemantangan kesudong da kalajaan nu poin kinaingan, maza da magi di misterium tabitua, o sempu zikanadada ngohi kozo id pemusaban ginavo. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan miampai Diosu. Om yampai sa Tuhan. Pain sabata ginabang-abi Diosu. Poin sabaton sa itingabi dari Tuhan. Kana manakdak panang katawadan ngavi dari Tuhan kiningan datoko. Patulod ang pagpapit iti. Tatapad da katunu da matuhi diti kalajaza kapumasizanza. Tamay mo amin nambano po da manak diaw dak panang katawadan ngavi Tuhan. Tama tabi tua. Kiningan tabakas ko sa may sokopusan. Tu guminava ko zo di pamugunan. Dahil ko siyanan nu, pinaugadan si ko diaw di mananabus. Da mamamasi miya gadagay da di sabi kanunu nga doso po. May nakano ko guminava idagay. Da nunu iginavo nu iditanak nu. Imazadisay o kabinggimazan da nakatunduhi si ko da santob di no diaw da titak ngavi. Damaza dam midoso na tagak za id au kabinggimazan. Amingkanay Tuhan. Miyampay sabi di tasab ngavi sang tingavi. Izugoy panogi nga manak niyaw dok panong katawadan ngavi. Miyaga do di id konsikan tagazo mangazo zikoy. Obitua. Obitua ituhan kinaingan. Do kakuasan ngabi syuga. Tawan ang tanan na ponu na kabantugan. Kaza nilin kabasoso. Azo isido ibiko diningan ni Tuhan. Kaza nilin kabasoso. Ato patabituwa kay Tuhan. Itavud da sa kabituhan. Itinapogi do di zona da bituay titak ngavi sumambayang sikoy. Maza da pasundot di espiritu nu da ditingavi megababaw matu. May dada di da itingavi da mentok dagay. Di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patubusoy sido. Nasagak ko da suminuang da kondasan daw. Minangano sida da lote. Minanak do kapanong katuhadan ngavi. Minangakib di ang pinapatak di na makikiyang nga bidaw mos. Ono iti, sabi ko, ang pangakan na diti. Tu itinay-tinan ko, ipatakon may montok Dezo. Ilahan magadi untuk napongo imakan min susodop. Nano disday saban, minsan po minanak dok penong katawadan ngavi, pinatak disdoi dan mikiki iya ngavi daw mos. Ono iti, sabi ko, panghinom naman taditi. Tu itinay saban di zaku, iza di batas kababagumay sa kumpuson, ipatunguan may mentok Diosu ang mentok tagumu, mentok di kepahiangan na dosa ngabi. May na iti dadikan daman dago. I katapatan tahom lati da kutumbazan. Kapabal sikoy daw pinapatason oy Tuhan. Om papatahang daw pinatungagan. Giso bigot ko bago. Itinapogi da masas kay malamay di kandaman. Di kinapatasan kinutungagan daw. Batakan sa diyo Tuhan. Ilo tidok po season. Isasaban dok po masizan. Manakdok panang katawadan ngavi. Doon igitan sa kayo diyaw kapadan da dumbangan no ang manampuan da diyaw. Audo ka sa kada sumambayang, damagi da ditinanam sa di Kristus,
o timong sa kinadadad iso, maza de Espiritu tabitua. Onda may Tuhan, Ecclesiano, pentongkop id patatongkop di pamagunan, ang mavitanon sida dari kepenuhan na tawad sa kaday. Sangavian, miyampay di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Saviavi di Fadang Ave. Onda managita binay Ave Dagay, inong akodop idikan sanandi katungagan, Saviavi inapatay id kosyanan no. Toy mo na ziyo da navaw da vos no. Kosyanan da guys Saviavi sumambayang sikoy, damiyampay diha hangay tabito Mary tinadikiningan. Sancti Joseph Savadesido, miyampay di apostol tong bitua, Saviavi Sancti, ina kapapon sikaw diaw di po umpus di umulan ngavi, kano sa kanadari kavosyan, da dumadi, da sampi tumungkus ngavi, da kapasizon selajul, ang mangazo, ang mambantog diaw, maza di tanak no Jesus Christus. Maza di sido, miyampay di sido, id di sido, o ikiningan tamatabakas, idi kapisan di Espiritu tabitua, sababi kabantugan ang kamantangan nga diyaw no, bontok sa hihinaid ay sa kapuson. Amen. Dadi penuh di mamasi, naug maza da kapangyaan poin kiningan kata mazi koy naman bos. Tamaza widi surga, bitwa no ang ano, bikot o kapamalintan no, hizab no ay man na di tana, biyaga da ingkanoy da di surga. Takadagay da tanaw diti, loti za tisa nga daw. Pohyong sikoy da sangavi dagay, biyaga dagay da pohyong di sontob mamuhasa umavan dagay. Kada sikoy vito da kembastan nga pagabasos koy no mantad talat. Pagabasos koy oy Tuhan, sumambayang sikoy, da mantad patitikit talat, katahuad no da manak do pibabasan itanaw nga vidagay, da maza di sa kadada kosyanan no, panggabas kinadato may mo da mantad doso, ang pintampasi mantad sa vavikosan ginavo, da masas ko'y pingandad, di kahansanan nabituhan, di kaikatan, di mamamasiza Jesus Kristus. Tui kapamalintaan, ipuasa, ang ikabantugan po, madiyaw, damabay no, ang sohinay. O Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostle nga vino, pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kadaintong, da dosa nga vidagay, nga da di katambazan di Ecclesiano. Katawad na da manak da sido, da pibabasan ang pisan, katunudan may pahizab no, mamamasi ang mamalinta, montok sa hihinaid ay sokopuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, may Diyos tumay mo. Omyampay sumanan. Kanong magitatak di tanda da pibabasan. Oy domba di kinaingan, mongidu palidaw sa ngabi di pumagnan, kosyanay dagay. Oy domba di kinaingan, mongidu palidaw sa ngabi di pumagnan, kosyanay dagay. Oy domba di kinaingan, mongidu palidaw sa ngabi di pumagnan, anway sa koy do pimabasan.
Intangai I domba di kinengan. Intangai sido I mengindu di do sengavi di pemgunan. Abituane sentop oho dan dimakan bin sesedap di domba. Oh Tuhan, azmi padan patut kau dah semusut di tapu. Ngabo senapa bos semengasan mai kedudu bapu.
Kano sumambayang. Panakno, iyong tumazan nung ave Tuhan, inakakan no nonuan dok posisyon mazadi takanon di bos no di sakramentum pensurga, kambit na ako zo na kaunanan, manta di titak ng ave tagaza di tanak kaginavan no, kano sa kanada na kaunalan na kabagi slajul, edi ko posisyon di sido, imamama siya mamalinta, montok sa hihinaid, ay so ko puson. Amen. O itu benaik kong avi, ikaw pada namot, pemusok petiap pipiok paihan, ini bos do melasuk ya. Pengumuman yang pertama, pungutan ketiga pada minggu ini adalah untuk tabung katigis. Pengumuman seterusnya, tidak ada holy hour pada hari Kamis akan datang ini, yaitu pada 10 hari bulan September. Harap maklum, permohonan lawatan ke rumah untuk sakramen pengurapan orang sakit, komuni dan pengakuan bagi orang sakit, uzur dan kurang upaya, bagi umat yang ingin membuat permohonan sakramen ini, Anda hendaklah mengisi borang permohonan secara online talian terlebih dahulu yang boleh didapati di ruangan Mission Office di website paroke, dan untuk keterangan lanjut sila hubungi pejabat mission secara semasa waktu pejabat. Dan pengumuman yang terakhir, pra pendaftaran atas talian bagi misa di gereja Saint Michael Pinampang semasa tempo perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, pra pendaftaran umat untuk menghadiri misa di gereja Saint Michael Pinampang sudah boleh dibuat melalui atas talian online untuk misa pada minggu hadapan, yaitu pada 12 dan 13 September 2020. Sila layari website paroke Saint Michael Pinampang untuk pendaftaran. Mikakan anak paihan ketawadan kanoten sanan mikakan. I Tuhan miampai dia zu, Omiampai sunupanu. i dengan tabakas, membalakat entah dia zu, i tama, abai tanak, abai spiritu tabi tua. Amen. Ugadno, empabalono, i abal tabasi di Tuhan. Kotohadan dan kinaingan.